tukaria bwega na gutumenyera na turethine bo bwega kuma twambia January mwathani no akalete atukamatite kinya tweja February mwathani no atukamatite na kinya narwo mweri jojo akinya jwe tano mwathani no mwega no tunatukamatite na kamatari yawe riari riake yao endwa bako turakwe kuthiria mwaka endwa bako tentomeri tutumere tweka memene kaka TV-ne takentomeri tionde ma chire tutana matuja kwirira menya na kwenda mwathani na kulitira mwathani ngugi na gochieja na uthombene bobole bonene ojo bagotumikira mwathani magita jara twete tukara nthiguru neji ina wega bo bwingi nthiguru inono rubo bwingi nthiguru inotonga bo bwingi nthiguru ina mantu jonze jara mega twendaga kwirireria turotoro ne bwa nthiguru iji dieto letera garuka no judera ibo mwathani mumenyeri na monokio nkoro yakwa na nimbige to gutungatira mwathani magita jonze charanga atura moyo ni juju kubugwa tawgani bwinde kaire nikena tukaigwa nteto cia mwathani ria kwenda twaria na arua na kithomo gietu na arua ndenda twaria mantu ja mwekuru o mwega uria akari na mwekuru o mwega na wonekana yuku ne ria June 31 na non twachore betu turawishetwe ituratomeri nkedi Mother's Day TikTok ucharia mantu ja Mother's Day ahana betu baria mantu ja Mother's Day ndenda awo kari awo ndikere tiore onikana musiari ora waguciarire musiari ora waguciarire bo bwega jao wonda ciarire mami na baba nde kwande goro neje ndakora nde mware omonintini ndakora nda mtu omunganu na omwanka narwe nde mtu kumenya menya na mtu gutigana na menya ndio tungatene bo bwega ba background enjaga ya mami munchiari na baba munchiari nanwa ndenda kobugwa toge ni bwinde tuthuganye mantu ja mwekuru o mwega ni ata ethagirwa akari na kithomo gitu gikinene na tonto tekithomo kionde ndo bakwa ndenda kuthomba bokai kenda tumba kurikana lakini gatombe turombe mwathani tumuchokerie nkatho nuntu botwa ugoro bungi buria buri bubwega ibwaga mwathani ogore wakya gikingi ibwaga babo tugibwaku ibongalikere baotyo mwathani ndenda ukaribisha kirundu akura mwega baba kumadhochi mwankatonyere na kinya diaspora mwathani nekenda baba sauti enkwali na omurungu amego mpete sauti ekwali yana baku ekethera mwathani baba kibakinyagira matone jao na kinya mathugano jao mwathani baba tumendete twinde mantu ja mwekuru jugwetwa o mwega ara mwekuru mwega baba umagira niyo mukuru mwega umagira niyo mware mwega umagira niyo muthaka mwega aumagira ugoro bwega bo watwa mwathani kuthugania mantu jaja ndenda twina kara kirogo murungu magani kendo gatwariria tato cia miromo yakwa na watho nkoro cietu bira okoroka mbere yaku na bikugwirie igwa mwathani yetu na mukuri wetu twakuromba amen. June 31 number 10 eriuga muka ore mwega no omba kumuona ne ontogori bwawe bokorokete batwiga turia totothongi twagoro muka mwega no omba kumuona totogori bwawe bokorokete twiga totothongi totwinge twagoro mwekoro ogwa kalinde gurwa ore mwekoro mwega mwekoro ore mathagira nkoro ya nja yawe na mwekoro no nkoro ya muromewe ne karaga emweteketie ojo mwekoro mwega nkoro ya mukoro wawe karaga o emweteketie na ne untobo muromewe kuterio agikyempongeri ogwa mwekoro mwega kuterio mukoro waku amba kwagikyempongeri mbongeri ya mantu ja mega te mantu ja mathuku mbongeri ya mwekoro mwega kare twagento nja akithegeiye mbongeri ya mwekoro mwega tegiana bagabaga mwekoro tekara kobokobo mwekoro tekara gotega nteto iri tithongi nteto iri tebuya ya mantu ja mega kinya kimanua kinya kinyangirwa nthi
kinyaru mangwa kinyaru abura mutebui mwekorojo mwega akarago akireretie na murume we nawe kutire omba kwaga mpongeri kuro turi nturene tieto turi biashara ne tieto turi ngogine tieto mwanya ngogi ichonde turi takana nture ni tukalagare tukalaga kuture kuro bakariatia kuro mukari jo mwega kuro bara matebaga baga kuro bara matera yante tuiritio deto chio tunyagira mokonje jorongo ogo mwekuro mwego kadia mantu jau tontumbi wala kuthia mantu ja mathoku ogo mukuru waku na family yaku gutereka mpongeri tukerwa mbuka na muthizagiria mawega na timothoku amuthizagiria matuko jonde cha moyo jwawe tukachoka tukerwa mbuka atwaga gueya ng'ondu na akothania pamba na we alitaka ngugi cionthe cianja yawe ari na nkoro ya wendo mwekuru uju mwega otegera kinya nkamia mwekuru uju mwega umathagira nja yawe na matira jari ja mega tukachora tukerwa mbuka atwaga gueya ng'ondu na akothania pamba na we alitaka ngugi cionthe cianja yawe ari na nkoro ya wendo muka uju akarita gitaro kia biashara muka uju akarita gitaro kia biashara ne onto ni athoguraga bia kuria kuma kuraja mwekuru mwega akarita gitaro kia biashara kuru baba ingi betaka kinya bona maua kinyanja ya mtu akaromba kiwa geta kwanda nja yawe mwekuru uju mwega au magaki ome kinya magara ara akaragira magaki ome mantune jamu ntwekuru tumagara mono au magara tono tubu bwega ejaga no tubura bwega akadhidiria nja yawe mwekuru uju mwega uthuranagia pamba gachoka gatumira family yawe tuguo ya ng'ondu mwekuru mwega uno mathagira family yawe na kamithithia mantu jame katukero kagira kuri na mugundu mwekuru muthao mwekuru mama guo kuona toroka mama mwekuru mama guo kuona toroka mama nkeje ngego mwekuru mwego kagira kwena mugundu Bwana Yesu asifiwe okira kwena mugundu ni atia athithagia akagagura ntubanja yawe na akathera nchaguthi ciawe ciaka ngugi ciacio agokira rukiri akamathira family yawe agachoka akagaira nchaguthi ciawe cia ekuru na akuru ngugi pao bwe ekuru twejaga nto kana bwejaga nto ngugi cia ibaroga taoni endo bakondera kio choro na ndire ndio choro bomwere door to door na remonda akiaga kinyo choro tuko kijana mugonja kio tuko nkethera nde yigene kenda buthera bururi rokire pomba gwita kwendio choro bomwere mwekuru mwega tataraga sara mwekuru mwega tethugana ya mantu ja mathoku na kinya mwekuru mwega gachidwa ndeje na ndeje nge akasaga mondo akaenda safari no twena njukiriri mukuchetie na nyuma mwekuru gatatu ana twaku no ntuba kuringirwa gituma ukira kure na mugundu na ekure congratulate you tonto ekuru bokagira rokire bagaike kinya sukuma thokone bagaike mpembe thokone bagaike avocado thokone bange bakaira kinya marigo tugatigwo na nture tukiwa gotengu gege baritano ngekweraga marigo twakwenjira marinya tukikwenjira marinya na nturene chekuga chitete na mbere ureta wanje gisukuma ukaumira ukalira mwana fees nani ntigi naja ngechaguchaga ntato chaku nkeke kuchaguchaga marinya jaja kwenjagira muchore wako mwekuru mwega ukira ronene rokire kwena mugundu weta wande mpempe weta wande marigo na kinyama iga jau tukogeraga
waita biachara chaku tukogima ntubire jange wetere batu no tototerwe dia rugondo ekoroba bega bateza ya rugondo Shetani ashindwe na Yesu. Ukaidia rugondo rwa mwekuru ngi mwenzako. Kweta mwekuru kethira mwekuru witete nguu. Example mwekuru totena mutojo mwega. Ukethira mwekuru gaitete nguu. Ukachoko kamuthekera no gakenge ukarega kumenya yugo waithekera mwekuru. Mwekuru mwega onaga mtu ona kithuno akamukuneka kithuno akothania pamba akakuneka mwekuru ju kithuno. Mwekuru narwa ndende gukwaria mwekuru mwega. Ogora wishetwe Mother's Day enjega. Wa mwekuru mwega kinya mukuru akamukuru mwega. Na mukuru uju mwega na wareta bya kuria otumagaria weta kwendia. Akoletera mungao otumagara weta kwendia ogora muchere. Mwekuru mwega. Mwekuru mwega yetrangu endongi atuwe ikarike kunia ke orandetere. Mwekuru mwega atuwe kunia ikarike orandetere. Na the minute yokoge kunia ikarike okandetere aunyo exige kirwa. Otekarona gikunia kenge. Ugatora kwiguragira ikunia wengwa. Mwekuru mwega tiara yanteto chechu. Mwekuru mwega. Mwekuru mwega tara eja ntubake thakana agakigura. Ogwo mwekuru mwega tara eja matya kithakana agakigura. Mono ekuru baba gwetwa ekuru ntigwa. Ekuru ba ntigwa akuru ba tietere kabere. Baba inge toguta wa mono tukira bakaga na fulani. Ora nwa umudigira rwego. Ora nwa mwakagira. Ora nwa muthizagiria. So what? Araga kuthithirwa le no ka muthitheria. Na kethira njara intheri akiona mtu kumuthitheria ndo bakwa. Mweko ntigwo tigi mukuru waku. You are great woman. A great woman and integrity woman of God. Changamuka. Titie nguvu. Simama imara kama mwanamke. Utareje kithaka no kigure uchoke wande mesabibu. Twachoka twakuguta. Maligo jaku jagiokera. Twena je kuguta twena ntuba tukomama nabo. Nago mwatha nago keretie mwekuru mwega. Aikunde kaga kauna. Mwekuru kuneka kauna kawe gakarika. Mwekuru kundeka kauna gaku karike. Ata changamoto sikiwa za aina gani? Kinyawa dhro inyere 20 gene. Kundeka kauna gaku karike. Hamuka na ukase safari. Yesu yuwaja. Nawe ni akonjuragira nke njara ciawe. Ni anekagira barea kotebio bare njara ciawe. Mwekuru mwega. Na akonjuragira ntubara batena bio njara. Atekara kiugaga atere. Oni kandigaraga. Kandigaraga mwekuru wejana kaguka mworereje yako kaniseni ndi kandigaraga imbye tumakinye kuroba okaitamba. Okorerwa kumenya atere. Kwero wao gagagitamba. Kwero wao rangwe mwe ekomo tuko kamekera rune nogeta kaniseni. Ogwo mwekuru kwenda kuthukia bangi. Na arwa mwekuru mwega to mukarie jaju. Mwekuru re mwega tene kinyatezo cia tori bawe. Na mwekuru mwega atitujagira bangi urongo. Ka kunjuragira nkyandara ciawe. Nkyana cio nireko. Kura nto Murungu atwete paitangu genja cietu. Kuri ekuru Murungu atwete na ndaka Murungu atwete bagotutira ngwenja cietu. Mwekuru bya kurabi woko rugare. Mwekuru mwega nkirote mwekuru. Ugatonya nyomba yaku karuga bya kurebo kana na baku mtongo no muthirite mutujwa kangata gakurugira hara mutujwa kangata akaruga na masukuma jau alimete na mapoka. Mwana ociari mukaga tura kura sukuma na nkima. Mwari jo kathiro gachoko kamuria muchara jo akaumagara na market kuguraga ngumu. Mwekuru na habi chokere. Mwekuru mwega ichokere. Omenya atere mwana la tumete kwa kuraja ya guchwangu igo waku ochoko murugera mutujwa kangata umekagira wa kangata nkima ari au na sukuma. Onokwa korwa kabisa omenya atere
ana baba imwana jore onge asia jore ogo siera na bau baku muri mojore nyina wa oigerwe nkadere yegerwe no ju ogo oigerwe na uwo wekya nyomba okamurugagira tugoko na tuchapati hana baba tuba okanje tieto na boto kanenkeria ngoko batuthenjere na batuthenjira ngoko tuchoke tukenyomba turuge tuchoke tubarumie kathagu mwekorokorwa ochoke omunenkerie kaguru kara kakinyande mwekorokorwa kero kurarumia na bangi ata mwathani ateithia kwaria mantu jaja anteithia kwaria nkwira atire ugo ni utharimi mwekuru mwega ugo ni utharimi mwekuru mwega kuma thochi mwanka tunyira diaspora itutharimi kero kurarumia mwana mwekurungi utijara aboka thunduke utijoro gateithia mwana oku utijoro gate guteithia rojo wamba kwira mwana oku kora jakanyate na kithomo na nathomete bukora ngwiche na changamoto akauga antu akarande guru mwana form 4 keja atwengu gina asure kidogo akija kuasura na gono monire mateso na matatizo madharau usionyeshe watoto wa wengine madharau mwekuru mwega atikiraga nkamia mwekuru mwega amadhira na nenkente kutia wengo ge neta kuona neta nguge kuthithu anafuatilia kazi yake nuko na kufuatilia nguge yaku mwekuru mwega mwekuru mwega mwathanya tharimete atikaraga na nkanja nkorone nkoroki kaitaga nguge cia nja yawe na mwathanya wakamurikana na tankwenda gukwira mwathanya jwa narua munenkera maciara ja mathithio nyandera ciawe na nguge ciawe reka imukumithie kiome nguge cia kwiro ritaga mwekuru gukumithia kiome no tu mwathanya na kunenkerete maciara janjera ciaku tukachoka tukerwa na bawe bokagira nabo bakamwira umutharime na murume onawe na mukathaga akiugaga ni akababa inge bathia mathithio ja gukathwa ende gwe okorokite bonthe mwekoro mwega athia mantu ja mega ana webo kagira rokere paka amweraga umutharime mukuru ana wakamukuthia nara kiome agetaka gwa oningwere ti mwekoro okwa oningweragirwa mwekoro okwa no tu mwekoro okwa tumathagira twinde tunganene na mukuru nagwe mwekuru akwa kumathira no tukinya gore mukuru o mwega mukuru waku na wakumathira nagwe na nduko magarinto byaku weta kuthia sarkasi na bituko na intobira mwathani akwete na ndwana chocho ndira turojaga ndegoro na eje ndwa ndira turojaga ndegoro na eje ndo bakono tukwena ndwana changamoto mwekuru wana changamoto mukuru wana changamoto kinyana baku bare ma kinyana baku bela bate kuthira ogwo kwenda kinyana baku bela bate bui ana baba ibaku niro chara rwa kiugiaku bathiria mawega tontu mwathani na twendete na tontu mwathani na kwendete na ari ari kwira atiri ndiamwe nagwe no turi mwekuru mwega uri mwekuru nkatha ndiamwe nagwe no turi mukuru nkirote uri mukuru nkatha uri mukuru o mwega uri mukuru matu jonde kanate mukuru agetwa kithinji mukuru agetwa kimathi Bwana Yesu asifiwe mwekuru agetwa gitonga mukuru agetwa mandito jamega jarondi ichwere yitwa rirega marietu jamengi muro jwariwa ria kuniririku marietu jamengi muro jwariwa ria kwijareko ogwe mwekuru itoka ethia Rwanda ukeja kweja kuona kotho kuwerwa kamenye kana ndira kinyoga kwogwa na kwe jatano werwa na kwe jatano mwekuru o mwega mukuru o mwega akarajia nje yawe bwega akamathira nje yawe bwega na gatukatira tunya tori bwega na kara bwega maisha na jo jaketho jare ja mega no tugote maisha jangi ndo bakotwe na jo maisha no maya kira we na kyo mwathani akwete oria kunda kira we na kyo mwathani akwete kunda na no ndegoroje totetora kara kubwega kimenyaga atire wathithia bwega igwe waithithiria wathithia bothoku igwe waithithiria na ndiroka ginya ndaka imbethi tiaga inya igachoka tiekirwe nyenge njero iburuke
chikirwe nyenge njero iburoke na ikiburoka ugo na ndikinya ugo kaburuka ugo nja yakwira kariza yaketei ugo antu baratega bakauga gagwita muntu wotheri ugo antu barakuthuganagire mantu ja mathuku na harwa sauti ya mwathani yaje yatwire tugaruke twe antu babega na wa muntu mwega kinya ndiguru yonde kamenya uri umwega niki turatire tukugitirite gamba mwekoro mwega atiomia kende yetu twawe atiomia getatu kundine otho ni nto bibiega ana bathoma na thina ana bakune kwa nguo cia thina ana ba umbwaliri cia thina na ndiana bara mwathani atetherie barokira na barathoma nago na ino tibathomete kinya nguo gogo chinyinyo kiola yore kireriko kwa kule wenye mpio ma bedroom wata kochwa wardrobe lelele kongwekera ingwere kongwekera niki ndandika chiojurere nyomba tiko utuga galikira kaguo kamwe tiko utuga igatamba oga na ino nto no chegetie manto jamega nago gakaro kiuga atere ikwe ioni njara chiakwa kethira te oni kethira te ogwora na kinya kwe bange bathiana batiombaga injesu ri umwega Jesu mwega twendete Jesu mwega tumathagira Jesu mwega tuthukania mantu jamega tenda wema nenda sako mbingu itakushughulikia achore bako mbwendete achore bako bumpendete sauti ya mwathani retwera na aru atire itwe antu bana mubango jo mwega ukiumagara yojo takiumia na mwathani akotharimete takiumia na mubango jo mwega na nchoke nkwere atire nago mwekoro ria ureja marando kara kuraga marando ja itha makoro nkirote kere aga marando tetagira kurigwera andu no ndondiroga twera ndo kage stress do ule muntu na aru ambio kare marando jarole najo ikana Sakayo nda kuona Yesu na arogia muno akenda kuona Yesu na Sakayo ale tax collector atunyete antu into bibinge byao na mogoti jamengera gitirie jagoro diracha manie na Yesu Yesu kinyaba antu nyete into byao nkabale amainda na mainda ogwo tunyanete na arwa ogwo tunyanete na arwa onokwa uge nobo moboro thite bodho kumwathani akurekere biwo tunyanete bya ila chokia Mateo ntiraja umangoda gukura biro tunyanete bya ila chokia nonto wa chokia ukamtu mwega onto kinyo wa chidani ndiguro yondere keje kaya aku na interview ndo kanekro bionde na ndo kanekro moto ngatonde gatundirwa jonde inakufaidi na nini no tige ntogeta nakyo ondera bumera jambe jeta mubangore jombe jana ngwe umbekerete mantu jama kuja kwa mantu ya kidhomo jama mantu ya kwa jonde yatigerwenja na kinyanka umankara gochoka bitiwona unja na kadhikwa na 4x6 pokati bwa bukyuga woi mwekoro rale motomerio mwega ogwende ndagukuro tige ntoga ikamatira ndikuro nejirithia bwega tiago tunyana ntobia itha na njira chemo maraya na momaramari yabi biega na wala bwega mwathani na wakagutethia na wakara bwega ndiguri mwathani atwete iromba lyako itukare bwega iromba lyako no kare bwega na kinya ugo tikugwa bwega mwathani akakuhoria nwe oranagia kunda roje ndawera mwathani atumete umiono kunda na mwathani agakoria kinya ogwo kona jakanje kwithiri na aru ethiri buru etete kuthirekera mwathani nakwenda micokaniria kairi etikiria mwathani kendaga gucokaniria etikiria mwathani kenda karia na ugo na sauti njega endwa bako bakumathochi mwankantu nyiri endwa bako barabumbije na barabutimbiye na sauti njega mwathani ritwira atire kinya twara bibithoku nyato arabira tukuria kinya wethiro twiriri onekiri uthithitio matuja mathoku mwathani ari athambie mothoku jau jonde na mwathani no tunatuthambitie mothoku ne jamainge ukaraga utetera ukaireria mwathani agakureria no turi agairia ndenda turombe na ugwe ukaria wo uronete na ndiguru ikuthira tege ni ngombe cietu gaikura bwega himbi mwathani atutharimete na kinyana ugata kurithia ngombe yaku na kijanjire ne kenyira nontu bora mwathani atwete nyiro nyingi katwire mwathani mantu jaraje tukwenda
na wagatũthithiria no twari kwĩra atĩrĩ ringa ngakurugurĩra chwa ukona na romba no kaewa iturombe na tukahewa turingaringa na tukarugurĩrwa na ituchwe na tukona ritwenda mwathani Murungu wetu no tunuo twendete na no ri Murungu inya ibwaga mwathani no tukyao gyaku kiba utugie kingi ibwaga baba no tubaithadimo byaku mwanya biro tuthadimete na byo baba nthiguru na eji baba ne bwaga no tuba TV yetu ya Wero TV baba erere tete Wero bo bwinge to mamugundune ira mwathani baba tumete antu baku Murungu magabe gwa ntumeri nyinge moro gukorokera kameme gukorokera TV na baba inge mono mwathani baba bonoka na baba inge mono mwathani nyabetete gwicure mwathani baba kagita mirigi yo no tubakwigwa wega bwaku na kyao gyaku Murungu omutheru baba tharima furatanite yonde ya Wero TV tarima mwathani baba thikĩria betu diaspora na barabara akwe ponde mwathani baba batharime ndungata ciaku cionde mwathani baba itharime tukio mata baba gucokera nje cietu baba tukuone rukaire rujo rukire hata tabithura ni wetu mwathani baba tukuone na kimeye kiambia mwathani baba